Halo. Air terjun ya? Air terjun. Air terjun. Hei, kau Australia? Iya, Australia. Ada Australia. Aku ra ketok ya. Ih. Terus nama Mekah terus. Mat dowono lo makan. Apa? Ayo mari. Video aja. Mari video tak video. Dowono tapi nih. Nanti mat. Oh, mbak bahaya mat kena itu bahaya wek. Tapi yang dhuwur ini kan gak sih mat. Waliin pe. Song-songan. Asli ini buri weh. Mati malu ukur atau boleh mas? Kena mat. Tujuan kita sudah sampai. Kita sampai teman-teman KKN. Ketes. KKN di sini teman-teman. Bagus. Ayo KKN di sini kawan. Jangan lupa kita KKN di sini. Bagus banget. Info terbaru KKN di sini. Ombaknya Senja iki anak pantai. Turun. Ayo turun. Halo. Ini di mana mas? Tujuannya dan apa ya di Banyu. Jalan untuk Aini, I love you. Cie. Lari mat. Berenang. Sepurane gak minat moto wong. Temen lho. Belakang. Tapi akhirnya deh. Akhirnya itu dah karung biare. Udah sunto. Apa iku kowe? Video yo. Malas ada Instagram. Panganan opo Instagram? Gak seneng aku pakai video uang. Oh, apa ya? Di. Tuh. Wis. Das. Apa ya bon? Apa ya bon? Bu. Bocing masuk jelas sedikit biar. Ay. Tahu bodoh kurang mbak ya. Ini langsung aja. Mungkin loh, menecak lalu pak. Tahu bodoh kurang mbak ya. Mundur. Di pak udin pak. Wih, sedikit tas ya. Oh, budal. Untung kon Pak, tak loger. Oh, jajak aku ceblok ya.
lo bener. Hati-hati ceblok ngono, Pak. Kan kayak cekli ini. Ben apa? Kau. Mbak lo. Mbak apa nih? Meter. Mai sapa kan ndukur, Pak? Pemain wong peternak. Iku lho, sing duwe kebon. Samsung. Ceblok ngono ya. Kene iki turisme apa? Sajen aku udah main nang kono kok foto. Main penter. Tem naik. Jalan bocil lho apa sih kan sih? Kata naik. Pagi. Kalau si Eo, lihat telas macet terus. Kapan kesini bareng-bareng ya? Iya. Salah. Itu Bano di Males dari sini. Bano. Bano. Aduh. Balapan nih. Balapan. Balapan sama yang Main. Balik. Asin banyak. Apa iya iki jenenge boci? Bocai. Arek kalet be. Aneh. Bocai kali. Ini boci. Pakai telur. teman-teman, rekam. Halo teman-teman. Wih, keren loh. Ayo ke sini semuanya. Teman-teman. Ajis, Bima. Wih, Ajis, dia Ajis. Ayo ke sini. Ayo Mbak Ana, Pardana, Maun. Aku enggak. Awet dewe. Aja nengen lu ya. Wes. Aduh. Weh, seru kan? Bagus loh pantainya. Jalannya juga bagus.